te puta a etetera peneono. Aita roa o te ari i taoto i mairi i taua ruira. Wa whaawe atura o ia i te puta vair aprau no te maumahanara ya hopo hia mai. E te ohia i hora i te aro o te ari ira. E i te ai hora te pro i pape hiara e na more te tai i whaai ya pitatana. Rawa o tereta na eunota a te ari i opiti, te tie i te uputara, te titau i te ari ira ya aha tueru e taparhei. Wa ui atura te ari, e aha te utua e te mei te i hopo hi atu no moro te tai i te reira. Wa pro meira te mautawini o te ari. Te tawini ianara ai taroa e mei te i ho atu hi atu nona. Wa pro atura te ari, o vei te hiroto i te aumua, o hamana te haere mei i roto i te aumua i rapai au i te whare o te ari, e pro i te ari e ria moro te tai ini ai te rira i hamani hia e ana nona. Wa pro maira te motawini o te ari ana, inaha hoi, o hamana te ti anoa maira i roto i te aumua. Wa pro atura te ari, e tu noa mai i roto nei. Wa haere maira hamana i roto, wa pro atura te ari ana. E nā hea hi atu te tātata te ari i hina aro i te whaatura-turatu. Te man ora tō hamana a au, o veira ta te ari i hina aro i whaatura-tura maorira o vau. Wa pro maira amana i te ari. Te tāta i hina aro hia i te ari i te whaatura-tura e ahuar i te hopo i mai. Ta te ari i matoru i te ahura. E te puahoro henua. Ta te ari i matoru i te parhei. E te toro nāri i tuuhia in ai tanau pō. E tuuhoi i taua ahu ne e te puahoro henua. I te taata i haurahiroa i te mana i o te ari ira. Ia whaahu hia taua taatarai te reira. Ta te ari i hin aro i te whaatura-tura. Ia arat e hia in ai te puahoro whenua. Nā roto i te arua o te oirera. Ia i here ei nā mua e. E nā reira hia te tata ta te ari i hina aro i te whaatura-tura. Wa pro atura te ari i a hamana, a haape epe, a ravi taua ahura e te puahoro whenua, ta oi praura, a nā reira tuei i te ati huta nei a moro te tai, te parheira i te uputa a te ari nei. E aha roa e haamaeri i te hoe pro, ta oi i pro meira. Wa ravi atura haamana, i taua ahura, i taua puahoro whenuara, wa whaahu atura ia moro te tai, i warat e iana na roto i te aroa o te oirera, i wa piatura nā mua. E nā reira hia te tata ta te ari i hina aro i te whaatura-turara. Wa hoi maira moro te tai i te uputa te arira. Area, hamana, haere oi atura i tōna iho whare, ma te oto e ma te purouhia i te upo. Wa whaite atura hamana i tana vaine ia tereta e te mauhoa atoa no nara, i taua mo mea atoa i rohia mei o iara. Wa pro maira te mo tātapa ariana, e te vaine atoa nana o tereta. E ati uta moro te tai, ta oe i hi ana i mua iana. E ore o ia e noa a ia oe. E hi ara oe i mua iana. E te propro noa ara rato iana, o te einuta maira a te ari, e wa rur noa i hora i te arate, ia hamana i te amur ama, i non ho ia e te rara. C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.